March ni somthum sang ni somni paruk ani tuna hianin West Asia Middle East hianin a zawai ni US Sipai te hi singa vel an to ani aron thleng thar ten hen hian ti chuanin nimin ka riek lawa hei ka riek mai a omani Trump palakalung oilo na no kings protest ti hi aturu rem khop mai mi nuai som chuang fe in Trump palaka lung oilo na Kolaya an lantira ni United States amo puirem takani hemi kan react tan ma hianin Zostream Android mobile application hi Google Play Store chang da download thia he Android app a hianin movie munom tak mizo tonga le lin savek en tur oma ke drama Bollywood serial engkim mizo tonga le lin savek en tur oma ni tin Zostream app hi Android Smart TV a man the boka Zostream app mizo rama chuanin pay-per-view le subscription platform khata ko masaberania tin kan subscribe na man mil zelin account te po hi a in share thei don ani chuwangin Google Play Store atangin Zostream app hi lo download ula he app kal tang hianin movie munom tak mizo tonga le lin savek in lo en vedoni ti kha du sak takin karon shil shebok chewani o ole tu da zonin kan react tanang President Donald Trump has indicated willingness to seize Iran's critical oil infrastructure, including the export hub of Khark Island, as energy markets reel from the surging prices. Tuna hianin Iran ina hetinga Strait of Hormuz block of ang hianin oil man apung zela chuan Donald Trump a hianin Irana oil infrastructure poimo tak laka avawa tin Khark Island Iran tana Iran economy tana poimo mai oil an thon suana kalkonga tana poimo mai hi Trump a hianin tuna hianin lak atumani ti in report au mekani he thil awang hianin Trump a hianin sipai tam takhi Middle East West Asia a hianin athon lu bel ani mai thayane. In an interview with the Financial Times, Trump said that he could take the island very easily. Khark Island hi kadu phot chuanin olsam takin kala thei ti in Trump a hianin interview ana ina pakhata lo soyani. This after the US Central Command announced that 2,500 Marines and another 2,500 sailors reached West Asia. 2,500 sailors ati khi 82nd Airborne Division nen ha soin ang lo dewang tro kalan tamta le mai. Their arrival is keeping the number of American troops in West Asia at over 50,000, roughly 10,000 more than usual, as the Trump administration mulls the next step in the month-old war in it. Indo na hi thakat ling to ani tat mai na Iran lampang hin tangrai thei khop mai Iran. As the ambiguity continues, a Wall Street Journal report suggesting that Trump is weighing a military operation to extract uranium from Iran. Hey hilom Wall Street Journal lampang hin aron report tlet Donald Trump a hianin Iran atang hianin uranium hi lak atum tin aron report tlet mai ni hemi awang himi Trump a hianin Irana ro relai sarkar pai thaki adu na chan Irana sarkar an mani lamtang siam adu na chan hi he thila wang hi emni oil te uranium wang te he Trump ate thil du berem ni ti khatuna henin zona alien ta mai ani achan chu atira ha chon nuclear an te regime change an te engma thleng thei box si lo tu chon Strait of Hormuz hon lo ate an mang ang to mai ani Trump ate lampang po himo frank de ba soi chuan ka chan lo ti da lampang ni lawin. Before Israel, America conducted a series of airstrikes on Iran in June last year. Kakhatsu news masalaman ron soile ati chuanin news pakhat atanga langchiang deuh pakhatsu Israel te hianin Iran a hianin an sipai te hi anti lut ve don lo dian ron report tlat mai ani he indo na hi mitam tangai dana chuanin Israel indo na ania amaro chu Israel ten America a hianin thunei na nasatak an nei awangin America hi adu lo chung tu na hianin Iran nena indo na hin nulu ani ti mitam tangai dana ni he thila wang hianin Trump la kalung oilo na hi anasa ni USA hian mo he an protest sup mai ne. And if you think we're unhappy, well, there are millions of Americans protesting across the United States as we speak against Donald Trump's policies, not just the war against Iran, but certainly that has been part of a stimulus. This Trump hi US hianin hey an campaign lai hi chuanin politician te jun thaveka Trump te po hin lo ni ve thawa Trump te po han campaign lai kha chuanin indo na pakhat ma ka thlentir to lawang ten te JD Vance te po khanin enge kan thalai te hi indo na athak tak taka te kan tir lawang te khan tian campaign lai kha chuan
amaro chu he an han sarkara heti hian ni le de isia soilo ang takhanan om vetat mai ni Trump ate po himo ti chuanin anron sarkar tir kha chuanin Trump ate kha anron chefu chho ang reng khop maya kha mi ICE immigration le custom enforcement America rama dan lo walute an rama thon chuale thon ki le na ko ate khan anron chefu chho view ani Donald Trump ate kha amaro chu an reidewa ICE agent ho kha an in ti thu ta maya dan kal te khanin an cheya kha America mi le sa nge te abikin Native Americans kan ti ang chi te mo khang teng te po kha ICE agent ho khanin tu te nge in ni khong in ID te kha antia khatianga ICE agent ho wina in ti thu tak maya an han chevel kha mitam tak ngai dan kha ani lo chho tan ani Trump ate policy an du lo chho tan na pakhat ania khatiang khanin thila kal chho char chara ICE agent khami ICE policy du lo na awanga protest te po kha an om chhawani kha ti chuanin tuna hianin ain dole ta chia hi Americans tam tak ngai da America mi pui tam tak ngai da na chuanin he indona hi Israel indona ani America indona ani lo enge kan telve na chan hi kan telve na chan tur hi a om lo ti hi thalai tam tak ngai da na ni tuna hian tin Donald Trump ate campaign laia an mani than tu podcaster lar berte jinga mi Joe Rogan tak ngel te po khanin he thil taka hi chu enge a omang lo ban ti ve deu hlekani tin Charlie Kirk ka po khanin adam lai khan na soya Charlie Kirk ka adam lai na soy Iran hi US ina aruna ni chuan a be ni chuan Iran ni na anti dan tur chu Iran ina anti dan tur chu kan chak don lo ai chuan Middle East pumpui a hianin boina siamila Middle East pumpui hi boi se ti hi Iran du dan turani ti hi Charlie Kirk te po khanin an lo soilok dei to ni Charlie Kirk te soilok ang takhan hei tu na hian thila thleng box sia boi thak thin kho mai he thila wang hianin America mi pui abikin thalai te Trump la ka hian an lungoi lo wa Fox News tak ngel te poina Trump approval rating an lak Fox News chu pro Trump atran lutuk tu ani tak ngel poina Trump approval rating an lak a khan mi puina Trump an mudan an lak na khan Trump atran tu ain tran lo tu le a policy tha ti tu ain thalo ti tu kha an ron tam chho ta jok tat mai ani There's live shots of Philadelphia hey Philadelphia from a helicopter. Helicopter changalak I'll let you judge for yourself what you think of the numbers there. More than 3,000 rallies are being held across all 50 states. In the US state somnga hianin hetiang ang protest hi shanin sang thum o mani latest No Kings protest marches. We are getting feeds as well from other cities. Certainly some US lawmakers are turning out for some of the rallies, particularly the ones in Minnesota, which we know have seen lots of controversy. Politician abikin Democrat so ani karinga antelani king protest at pok hian mo chuanin news pakhata ka mo chu kan indo tran tir khan Strait of Hormuz kha ain hong renga engma boina amlo keinin kanwa be awang hianin Strait of Hormuz Iranina an kharta a keimanina boina kan siam chop atira in hong reng Iran kan va be awanga Iranina a kharta ka hituna hian honle tumin kan buai pui le ta sum tam tak kan seng le don ta ni atia khang teng te po kha ni ngai to na kha ati thui khop mai khang teng te kha a thleng thei don ani ti te kha an ngai to thleng phalo emoni chu o ka te ka ngai to na hian ti chunin Khovela Intelligence Agency nei thaber anga ngai Israel te hi ka ngai to na lo om chu kumsang ni som ni pathumma October ni saria Hamasina Israel khatianga rap thak taka mitam tak an tha vak tum khan Khovela Intelligence nei thaber ram dang po spy ne nga deu te khan nga tinge Hamas ten an beidon ani ti kha October ni sari kha an riat theilo tet le ti kha khami kha ngai to na kha na om zui ani achan chu tun nai hianin Benjamin Netanyahu documentary a chuaka chu documentary a chuanin Israel Prime Minister hianin Hamas te hi Gaza athu nei na an nei zel theina turatan Qatar kaltangin kumtin nge thlatin nin ka ria $35 million apethina ni ti mitam takin an soitlat ani
lâu ngày tổ chun zoom về tổ mấy đâu ha chú Hamas sẽ cắt tiếng han đi là chỗ mà anh mà nhìn lung ruột thấy là Gaza khan thì chuan Hamas nên ăn ron bị chia nua khanin Israel ho khan thei to pin tu na hen Gaza kha anti cheto anti chevek to ni to hen Gaza mutlang om to lo reng ani khami kha tu na hen alar hle ani mainstream media hi chuanin an la report kherlo mai thei ama ro chu Tucker Carlson tro khapa ni YouTube channel a soya ama website tang stream thei le ha link ka sia hemi BB documentary files Benjamin Netanyahu documentary yang himo pui rem hla mai hetiang thil an om chho ta he ngai tuana article thui khop mai ti kha khami kha kan ron react ta chia mani chu video la ga in hule theu don ya